Tini sing 3rd December 2021 press meet ni bas kante lukoro ni bas kango sing tini ma family karone kemati hai tini kaisa 28 November JDO Komlang conference hall जे TPF decision ba declaration khajak mani abono tini press tri saklai bani bagai sing tini oro press meet hai 28 November TPF Central Committee General Body by decision nazaka ti declare khajaka TPF socio political organization to mani 7 years romoi TPF socio political organization hisabegi soba khai tongo sini ha ti dofani safe security guarantee ni bagai justice ni bagai tini 7 years running ba 7 years complete mani pore 8 years tabo running ani thangi tongo TPF o hati dofani legal file legal justice khaimani loge loge sing nukha present Tripura ni political scenario sing nukha se Tripura hawo politically challenge kaini bagai Tripura hani Tripura sani mungsa agenda te issue authentic sing nuklia obo bai kabang ma borok tabo siri borok ro political life bo thangai sini political inspiration aspiration abo sing nukui tongkha teruk thaigoi Tripura sani dofani धावन मनी अब नि बागै TPF तिनी गोबां मा स्टडी खायका अ त्रिपुरा हानि पॉलिटिकल रिजर्व पार्टी नि पॉलिटिकल नेशनल पार्टी नि पॉलिटिकल त्रिपुरा ते सेंटर नि पॉलिटिकल स्टडी खायगै TPF कायसा जागाव डिसिजन लागै अपग्रेड खायजाखा 28 नवेम्बर 2021 JDO कॉन्फ्रेंस हॉल खोमलंगो ताहि डिक्लेयर खायजाखा थांखै TPF socio political organization to mani full political platform of TPF no tabo saklai jaka TPF full political platform 28 November ni simi general body by central committee ni general body by decision na jaka te declare khai jaka abno no tini job to lukoro ni buskango saklai bani thang eka tani bagai niro prosto khai manu to mani bagai TPF tini political platform of TPF no Tripura people's from no tani political platform of trangha आजागाव स्राय क्लाइगै जों साना क्लाइगो अ त्रिपुरा हाव जेसे जरातै जों तिनी जरातै पॉलिटिकल जे और एक्सरसाइज गै दंमानि हाति दफानि बागै बखरक तिसागै सय कक्र साराकनाय पॉलिटिकल इशू क्रिखा आबनि बागैनो 70 इयार्स रमैबो सिनि त्रिपुरा हानि सय जे औरनि प्रॉब्लेम जे त्रिपुरा हानि मेजर प्रॉब्लेम त्रिपुरा सानि मेजर प्रॉब्लेम न पॉलिटिकल इशू तो बनाय क्रिखा sini Tripura hani soi je orni problem je Tripura hani major problem Tripura sani major problem no political issue to bunai krikha abo hani bagai na Tripura sani issue ba Tripura sani problem tini jratui solution umani bu krikha jotono surrender khaika jotono compromise khaika political surrender Tripura sani issue kaisa fana existent te nijeni survival te history by je gadalai je sing tisai gi telangan tongani abno sing tisamani nuklia abni bagine TPF political platform masna kha TPF legally politically and socially bebak sadigi silence khane ni bagine TPF political field bo ma phai kha TPF agi legal silence mi khai thane edi selection sing vote of participant khai kha kintu TPF ningai khaya independent ningai TPF ni borok khai kha kintu TPF na sing political party huni declare khaya ko tabake TPF no buskangni any election of TPF ni bumbai ni participant khaijak nai abani bagine sing tini politically challenge khajani nangmani o Tripura hawo NRC no tigi kuno political issue ke beto banai krikha Bangladeshi or problem hoi tomani bono tei ke political issue khato banai krikha sing no kha political issue agenda kaisa ngai thangkha je Tripura sani political issue kha compromising te surrendering Tripura le te greater Tripura le ars thang paisi raja proja jotono surrender khaika piawa tabagu soinik dongko fighter dongko leader dongko fighter and leader TPF surrender khayako abni bagine political issue go illegally migrants ne je issue agenda ablo to supreme court chung challenge khaitung sini main problem Bangladesh si ege sini main problem Bangladesh no to ye o Tripura go political agenda tomong sing political voice raise thame ke political agenda to bai ka aboni political sabu sam khaine sing no kha kabang ma borok sing rakhar kha Subakha, kintu main je problem, Tripura sani problem tamo. Illegal intruders payor ni occupied ke femeni hati sini political power.
किंतु आबनो तिगी के चैलेंज खाइनि क्रिखा ओंखाय जे बरक तिनिबो सारेन्डार खायाखो तिनिबो कम्प्रोमाइजिं खायाखो जे बरकनि बखाव ताबो एस्पिरेशन दंखो तिफ्रा हासिनि हासिनि सारेन्डार खाया या खाया होनाय बरक थांनाय बरकनि बागै पलिटिकल फिल्ड बरक आबनि बागैनो ताबो अहानो ते अदफानो सारेन्डार खाया तंखो किसासो बरक तंखो हा ते दफानि बागै सबा खायनि गोबां बरक या जों गोबां हिस्ट्री गुनो वान हिस्ट्री गुनो नुगु हा ते दफानि बागै सबा खायनि किसा बरक नखाय फियाबा किसा बरकनि कमिटमेन्ट बाय ऑनेस्टी बाय डिटरमाइन बाय सामं खायजों आबो बायनि गप्लाय बुंगु आबनि बागै जों लीगल साइड सोशल साइड पॉलिटिकल साइड एकी एजेंडा इशू फाइना नांनाय ओ त्रिपुरानि मेन प्रॉब्लम इलीगल इंट्रोडर्स ने समस्या समाधान खायासा त्रिपुरा NRC लागू खायासा त्रिपुरा 2023 फाइतंगो बसकां असेंबली इलेक्शन ओ इलेक्शन इसकां त्रिपुरा राष्ट्रपति शासन जारी खायगै इलीगल इंट्रोडर्स रोनो वोटर लिस्ट ने आउट मा खायने NRC चालू खायगै बनि परेसि नों 2030 इलेक्शन खायदी ओ कोंनो कि सानै करै आबनि बागैने त्रिपुरानि मेन एजेंडा मेन इशू मेन प्रॉब्लम आबनो पॉलिटिकल केबो वॉइस रेस खायनै गैखा संसार गनाङै दाबो कन्फ्यूज त्रिपुरानि हिस्ट्री न बै पालमाय आंनि थांखा त्रिपुरानि हिस्ट्री तामो तंमानि तिनि ताङै ब जागाव सौखा बसं गोबांमा बरफ आबनो तैयै ताबो चर्चा खायनै ताबो पासेखा इतिहास जों बिकृति खायनै रया इतिहास सुरक्षा रवैनो इतिहास तेबो बसकांगो क्राक खायत्रांनानि बागैनो अहानो जों कम्प्रोमाइज खाया सारेन्डार खाया पॉलिटिकल सोशल लीगल बेबाक दिगी तो चैलेंज खायनानि बागैनो TPF पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म 2021 नि 28 नवेम्बर JDU कॉन्फ्रेंस हलो डिक्लेयर खायजाका डिसीजन नाजाका आबनो तिनि प्रेस टिभिसिटी जतनो साख्लायनो तेबोनि लगे वो जों ता बसकां 6 तारिखो दिल्ली मुभमेंट थाङै दंगो दिल्ली मुभमेंट अलरेडी मियानि सिमी स्टार्ट खायका तिनि बाक्सा थांखाना बाक्सा थांनाय फ्लाइट बाय 5 तारिखो थांनाय 6 तारिखो दिल्ली को मुभमेंट खायथो NRC दायति त्रिपुरा लागू खायनानि बां कन्टिन्युअस जारी NRC आन्दोलननि बागै ते त्रिपुरा रेप केस मर्डर केस फेक इंसिडेंट एक्सीडेंट्स नामो जे बाइक एक्सीडेंट हाई एक्सीडेंट खायथोमनि आबरनि केबो खरां दिसनै करि जों रय रहर काउन्सिल पार्लियामेंट असेंबली को केब कॉम्पिटिशन करी सग्रोय रहो असेंबली को पार्लियामेंट त्रिपुरानि इलीगल इंट्रोडक्शन ते केब खरां दिसरा या अब हाइकलागि त्रिपुरा सारक जे बिस्मा बाई तमने आप बिस्मा नते बिस क्राक लाइनै TPF फाइटर TPF लीडर सिमनि सामुंगो दफानो लीड खायनै दफानि सबागो बसकांगो पॉलिटिकल सोशल लीगल बेबाक्तै सामु खायनानि बागैनि तिनिनि साख्लायनो नेरले ते बिसंदाले तकसिं